E Kublai ya pi waro ki pralok ki wasnyao suk wo ya up ya ki kubor hau new channel. Te ki kubor ki wakwa open snyao chapi ne kasngi man ki kamni. Wa ka sorkar da perkhat biang ko wo khang ya ki skuru wa ki college. Neida wa da sedang biang uku ki wadang yo thame ya uknyang klam covid khat khande. Te ton sedangi cha ki kubor. Neida wa da sedang biang ubon ki wadang yo thame ya uknyang klam covid khat khande ka chief minister ka West Bengal ka Mamata Banerjee nin kasngi da ong ko ha meeting wa ka sorkar ye biang ko wo khang ya ki school wa ki college katu kani da pha ko le ya ki official ubo ki da ka containment zone ha ki tha wa embon ki wacha kta na uknyang klam covid khat khande te du ki ni don hi ki wakwa open snyao chapi yigi kubo da poch wakut e kuble ye pi waro snyao ba hamda mu ye subscribe your new channel khnang wa yo pten cho cho phi yo yigi kubo wa thame hekten panar kuble chibon